Pozdrav svima, ovdje je profesor Cvjetko i dobrodošli u još jedan eToys tutorial. U ovom tutorialu ćemo naučiti neke napredne naredbe i opcije s knjigom. Na primjer, jedna od tih naprednih naredbi ili opcija bi mogla biti kako ubacimo sliku u knjigu. I to se radi tako da kliknemo na sliku i odvučemo je u eToys. I sad vidimo da nam je slika unutar eToysa, ali nam nije unutar knjige. Jer kad idemo po stranicama, vidimo da nam se slika nalazi van knjige, znači ne nalazi se na nikojoj stranici. Ubacimo je na dva načina. Prvi način je, znači samo je kliknemo i ubacimo tako da je odvučemo u našu knjigu. I sad je ona na prvoj stranici. Drugi način, on je malo precizniji, je tako da stisnemo desni klik na sliku i odvučemo je u knjigu pomoću ove tu kao dizalice. Zbog čega je to bitno? Pa vidjet ćete kasnije kad budete bili malo napredni u eToysu da nam je razlika između ove tu dizalice i ovog ovdje je što s ovim tu možemo uzimati sliku ili neki objekt i stavljati je u knjigu ili u neke druge kontejnere, a dakle ovo je samo opcija micanja. Kao što vidite sad je mičem po stranici, ali ona neće nikad izaći iz te stranice. Dok recimo kad tu kliknemo onda će izaći. Jel? Dobro, znači to je samo u biti način kako ubacimo sliku u knjigu, to je na neku stranicu i dakle onda je možemo tu kao što znamo smanjivati veličinu i povećavati veličinu i tako dalje. Jel? Također znači to smo već naučili, ali znači možemo ubaciti tekst, pa znači opet je bitno za napomenuti da recimo tekst sa lijevim klikom ne možemo ubaciti, nego moramo sa tom dizalicom, znači zbog toga je ona bitna. Jel? Ovo je neki tekst. I sad, taj tekst je na prvoj stranici, i što recimo ako ga želimo baciti na drugu stranicu. Pa dakle, izvadim ga iz knjige, odem na drugu stranicu i ubacim ga na drugu stranicu. Sad je on tu. Ja. Znači, to su neke vrlo jednostavne stvari, ali bitno je znati da možemo raditi našu priču. Ja. Idemo dalje. Naprimjer, imamo sad tu neke opcije u ovom meniju. Dakle, u tom meniju ima dosta opcija, pa možete slobodno se malo s njima igrati. Ali evo recimo, ovo tu je bitna opcija, duplicate this page, to znači da kopiramo neku stranicu, znači da napravimo duplikat od nje. Naprimjer, sad kad ja ovo stisnem, će mi se tu stvoriti još jedna stranica pa ću ih imati 4. Evo vidite, sad imam 4 stranice. Imam u biti 2 identične prve stranice. E sad, zbog čega mi je to bitno? Pa recimo, što ako imam sad tu neku stranicu na kojoj ima jako puno stvari na njoj, i recimo idem napraviti novu koja će biti skoro ista kao ta. Znači imat će tu neku sliku, taj neki tekst, samo će biti malo drugačije. Pa nije mi baš ugodno cijelu tu stranicu iz početka raditi i paziti na sve stvari, mogu samo kopirati tu stranicu i malo izmijeniti neke stvari i imam znači sad novu spremnu stranicu, nisam puno morao raditi. Jel? Koje još imamo opcije? Imamo recimo opciju ovo ovdje, keep all pages the same size. Dakle, recimo, mi možemo mijenjati veličinu stranice, ali pazite, to se promijenila samo veličina ove trenutne stranice. Ove druge su ostale onako prve kakve jesu. Pa recimo to može biti onako malo immersion breaking, može biti malo čudno igraču ili čitatelju koji se koristi vašim programom, da mu se tako stalno mijenjaju veličina stranica. Pa mi možemo reći, znači tu lijevi klik i staviti keep all pages the same size. Sad će sve stranice biti jednake veličine kao ta stranica na koju smo stavili keep all pages the same size. Jel, na primjer, ako sad odemo na drugu stranicu i nju stavimo ovako, dakle sad kad na drugoj stranici kažemo to, onda će sve stranice biti kao znači, veličine druge. Jel. Evo, na primjer, to je recimo korisno, jer uvijek je bolje da su sve stranice manje više iste veličine, nekako malo ugodnije, a naravno opet nije greška ako baš morate da vam budu neke stranice veće. I ono što još imamo je dakle, recimo ova tu opcija Visual Sound Effects. Dakle, svaka stranica ima svoj efekt na koji će se način promijeniti. Znači isto kao recimo u PowerPointu ako ste radili tranzicije između slajdova i dakle zvuk između stranica. Znači sad se sjećate sigurno onog zvuka koji smo imali na početku kad smo počeli raditi, pa sam ja mute, pa evo odmutat ću. Samo da se podsjetimo, znači to je kao neko škrocanje kamerom. I dakle zbilja možemo otići u opcije, Visual Sound Effects, i možemo onda vidjeti ovdje, jeli?
set sound effects for all pages. Znači kad to kliknemo, sad nam piše da, nam je kamera, zvuk za, znači, sve naše stranice. Znači recimo možemo staviti, šta ja znam, strubu, i sada će nam sve stranice se mijenjati, znači kad se izmijene će se čuti truba. I tako dalje, Ali recimo, što ako želimo da nam je se treća stranica, kad dođemo na nju, da recimo onda čujemo nešto posebno. Pa evo, onda možemo otići na opciju Set Sound Effect for this page. Inače, recimo, kliknemo, na primjer, evo, Coyote. I sad, znači, kad odemo na drugu stranicu, ili prvu, čujemo trubu. Kad idemo na treću, čujemo Coyota. Iako to mi zvuči na sovu. Ali dobro. Dakle, to su te neke opcije sa zvukom. Istu stvar možemo raditi sa vizualnim stvarima, Naprimjer, možemo staviti da sve stranice, inače one nemaju nikakav efekt izmjene, ali možemo recimo staviti zoom efekt. Znači, evo recimo sad kad odemo na ovu stranicu, vidimo da se kao zoomira. Nisu baš nešto pretjerano predivni ti efekti, tako da ih ja u biti nikad ne koristim, ali čisto da znate. I evo, znači, to je u biti to za ovaj tutorial. To su u biti neke od naprednih opcija kod knjiga. Znači, za sve druge opcije preporučam da se malo poigrate, jer ovo tako se najbolje uči. I to je to, vidimo se u nekom drugom tutorialu.